Ngiyale bingelela bathandekayo lonke kuzo zonke izindawo elikuzo. Mina engikhuluma lani ngumfundisi uJim Lilo. Ngiza kunxusa abangane bami labo baziveze. Salibonani izihlobo, siyalamukela kusifundo sona lesi sayilona leli viki. Mina engikhulumayo nguAmos Maforo. Salibonani bathandekayo. Siyabonga ukuhlangana njalo kusifundo salona leli viki sengathi singaphathiseka ngokuyizwa intando kaNkulunkulu ensukwini zokugcina bese siyithobela. Okhulumayo nguMrs Siboneni Mhlanga. Salibonani sithanda sezulu ngegama lenkosi. Sithanda ukubonga umlimi osevuma ukuthi sihlangane njalo kulesi sifundo. Okhulumayo ngusithembi inkosi Ndebele Sibanda. Asicimeze nisikhulekeni. Baba wethu sezulwini lomhlaba. Sithanda ukubonga somandla isipho sempilo siphaso nemihla imihla. Dale ngalesi sikhathi sisathi sifunde lesi sifundo. Sinxusa umoya wakho ongcwele somandla ukuthi angenele asikhumbuze njalo futhi uNkulunkulu asifundise. Nkulunkulu ngegama lakho. Amen. 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 Sithanda sibonge inkosi esisihlanganisele njalo kusifundo saleli iviki. Zakhumbula bana kusifundo ezedlulileyo sakhangela indalo kaNkulunkulu, sakhangela ukuwa komuntu, sakhangela ilifa likaCain. Lamhlanje sikhangela udaba lukaZamcolo. Ngizakucela ubana usifundele uMateyu 24 ivesi lika37. Verse 37. Njengoba kwakunjalo ezinsukwini zikaNoah, kuzaba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Siyabonga. Njengalokhu kwakunjalo ezinsukwini zikabani zikaNoah, kuza kuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu. Funa sike sixoxe ngaleli vesi singakayi phambili osifundo sethu. Leli vesi lithi ngezinsuku zikaNoah. Zaba njani lezo zinsuku zikaNoah? Zihambelana njani kumbe kulesahlakalo bani ezihambelana lokuza kwendodana yomuntu na? Mfundisi Mlilo, indaba lelethwa lapha ivesi kuvesi yona le. Kuletha ingqondo yokubana izinsuku zikaNoah zazizimbi. Kwaba lesikhathi ububi obayehla khona. Kwafika esigabeni kuzinsuku zikaJesu waze wakhomba kuzo. Wathe kuzeni kwami kuyabe sokufana lezi zinsuku zikaNoah. Ukuphendula umbuzo wakho, izinsuku zikaNoah zazizimbi kakhulu. Abantu basebekhohlakele. Sebemkhohliwe lo Jehova. Sokulobunyamazana. Imichato yayingasahlonitshwa. Abantwana bengasalaleli abazali. Ukuhlangana kwabesilisa labesilisa yikho sokwasokuvamile. Labesintwana yikho kwasekuvamile ngezinsuku zikaNoah. Kuthiwa lempilo nje base bebulalana, umuntu kwafana njengokubulala inkukhu ikuquma umuntu. So zinsuku ezazizimbi kakhulu. Engizibona zifana lazona lezi insuku esesiphila kizo. Siyabonga mfundisi, mina engikutholayo kule ivesi ithi imbali zaziphinda. Alright. Okwehlele umhlaba okade ukhona izolo kuyakwehlela umhlaba ozabukhona uJesu esefika ende kuyisona lesi sikhathi uMaforo sekuthintile lapha. Alright. Ngike ngabona enye video lapha mfundisi umuntu echiswa ethelwa ngefuel, umuntu ongumfanekiso kaNkulunkulu ethelwa ngefuel, abantu bethatha imfanekiso. Kuveza ukuthi umoya kaNkulunkulu oyiwo thinta umzwangedwa womuntu, uzwelo emuntwini hayi awusekho ebantwini. Sokufanana nje ngaboNoah kuthiwa okwenza ukuthi ukubulala kwabiza inyamazana kwezinhliziyo zabo zomaqha. Kuthiwa ukubulala umuntu kibo kwakungaseyinto yalutho. Ngicabanga ukuthi umoya okade ukhona izolo ngoNoah yiwo esesiphakathi kwa ende kuyasitshengisa ukuthi ngempela izinsuku sezingezokuza kwenkosi yethu Jesu. Wena ukukhuluma ngale vesi. Ivesi leso ngicabangisa ukuthi nxa kuyikuthi kwakukubi ngezikhathi zikaNoah kuthiwa kuzaba njalo nxa indodana kabani
yomuntu sizabuya. Nxa sikhangele khathesi emhlabeni izinto izehlakalo ezenzakalayo ziyasibonisa ukuthi indodana yomuntu senjani isiseduze ngoba sokukubi phandle lapha. Leyo ukuthi izinto ezazisenzakala kudala uma foruke wakuthinta lapha ukuthi abobaba sebechada bonke. Kudala sibili sazikhayele eceleni kodwa khathesi nje sokungathi yinto engasoyalutho. Sokulula nje isono sesilula abantu sebesenza begijima. Isikhathi lesi sokuyisikhathi esinzima sokuthi isikhathi sokucina le ndodana yomuntu sisondela. Sizananza ukuthi isifundo sesalamhlanje siyabe siyame kakhulu kuGenesis chapter 6. Ngizafuna mfundele iverse lokuqala neverse lesibili. Genesis chapter 6. Nxa evulayo uyashisa abana sibe lomcabango lo. Uma siqala ngokukhangela iverse lokuqala lika Genesis 6. Sisifundani ngokwanda kwabantu abanda bengasalandeli intando kaNkulunkulu njengalokho uMaforo eke watsho. Bengasalandeli intando kaNkulunkulu bekhulisa ukuzithokozisa lokubana besabe uNkulunkulu. Lezo zenzo zeletha hlupho bani? Akusibalele uverse 1 lo verse 2. Verse 1. Kwathi abantu sebesanda ngobuningi emhlabeni bezala amadodakazi. Amadodana kaNkulunkulu abona ukuthi amadodakazi abantu ayemahle. Bazikhethela abawafunayo bawathatha. Siyabonga ke. Njana sengeke ngatsho kambe ukwanda kwabantu ukuthi icala? Hayi. Kwakulicebo likaNkulunkulu vele mfundisi. Edala uAdam lo Eva. Wayetheza lanani land. So uhlupho esiluthola lapha ukuthi yikwanda kwabantu. Ukwanda kwabo kusitsho ukusuka kwabo entandweni kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ungananzelela lapho verse 2 uthi amadodana kaNkulunkulu abona ukuthi amadodana abantu ayemahle aqalisa ukuthathelana. Khonapho ke sike sayithinta le ndaba uvuke epheleyo. Lingahle likubalule ukuthi kuchona ukuthi amadodana kaNkulunkulu kulabantu abathi bona zingilose amadodana kaNkulunkulu. Kutsho ukuthi amadodakazi abantu kuzaba kuhle ukuthi sonkene lapha sike sikhangelele indaba. Engikuzwisisayo mfundisi esifundweni esevike ephelileyo. Ukuthi ngokuna kukaAdam isono sangena. Right. Nxa uAdam sokukhonzwa laphana uAbela seletha umhlatshelo wegazi uKhayini letha umhlatshelo wezilimo sihle sibone kungena ama roots indlela ezimbili kule ndlela yohlangothi lokulalela uNkulunkulu ngabantwana bakaSethi ngabantu lo wabuya ngemva kokubulawa kaAbela so amadodana okuthiwa amadodana kaNkulunkulu bangabantu yinzalo kaSethi ejonge ukulalela uNkulunkulu. Ukuthi ke inzalo yabantu kuyinzalo kaKhayini owakhetha ukungalalela uNkulunkulu. So haya songilose mfundisi ngizwisisa ukuthi kungabantu inhlangothi zimbili njengoba lakathi esinhlangothi zilokho ezinjalo kulohlangothi olulalela uNkulunkulu kulohlangothi oluhlamukela uNkulunkulu. uTestament elichawa komoya labenyama. Yes. Vele izini likaNkulunkulu osokulethwe umhlanga laphana. Kuhlala kulemkhakha emibili yabantu. Abamesabayo labangamesabiyo. Abahamba ngokomoya labahamba ngokwenyama. Simtholile thina uKhayini lo Abela. Ungayehla uzathola ukubana kulabakhonzi ababili kuzigaba zethu zonke. Uyathola ukuthi kulala even uJesu eseletha imfundiso zakhe uyakutshela ukuthi kulabahlakaniphileyo lezithutha kulentombi ezihlakaniphileyo lezi izithutha so kuhlala kulemkhakha emibili yabantu so lakithi khathesi inzalo kaNkulunkulu yilabo abenza intando kaNkulunkulu kwangangokuthi kusizukulwane sethu inzalo kaNkulunkulu amadodana kaNkulunkulu kanjani akhona akusongilosi uNkulunkulu ungabala kuLuka iza kutshela ukuthi uAdam wayindodana kaNkulunkulu so inzalo kaNkulunkulu vele ihleli injani ikhona abenza intando kaNkulunkulu bakhona abenza intando yesitha uJesu uthi ku8:44 kaJohane
lina lifuze uyihlo ubani usathane so yinzalo kaLwana ongenzi kuhle so sithi sikuchasise nje yikho kuJohane 1 iyaveza ngifuna ukugcizelela amadodana kaNkulunkulu laba abamukela uJesu ekuzeni kwakhe babizwa ngokuthi bangamadodana nasindaba yes siyakubongela lokho ufuna ukuthi Nabe mfuna bengithathekiswa yilokho abakukhuluma yena ukuthi la khathesi amadodana kaNkulunkulu asakhona so ukuthi amadodana kaNkulunkulu izingilo sivela kusikho kurongo lokhana ngoba khathesi siyathola kule ngoma lehlatshelwa ngabantwana ethi ungabala iBhayibheli uthandaze uyakhule ukhule ngoba uyindodana kaNkulunkulu kodwa ungalekela ukulibala iBhayibheli wehlele lokuthandaza kuthiwa wenzani uyayehla phansi so like ithi amadodana kaNkulunkulu alokho enjani alokho ekhona ngakho ngilokho ngicizelela lapha indlela zinjani yizo ezimbili nxa sikhangela ke ngizafuna umfundele uGenesis 3 verse 6 Genesis 3 verse 6 ubuye ufunde uGenesis 4 verse 3 kulamazwi athanda ubana adingwana siwaqathanise lapha ngikhanya lapho uqathanisa amazwi athi ebona amadodakazi abantu ukuthi mahle liyayibona indaba uma siqathanisa uGenesis 3 verse 6 owesifazana ebona ke ukuthi isihlahla silungele ukudla siqathanise futhi uGenesis 4 verse 3 lapho uKayini laye wabona izithelo zengadi bona ziqonda bona nganikele ngazo kuyini sekufundayo bathandekayo ngokungena kwesono isono isikhathi sonke usathana ungananzelela uaphila kwesikuthi ujonge ama senses ikakhulu okubona ukuthi ubonani alright njalo bazalwane ayisikho konke sikubonayo okuqondileyo lapha uEva kuthiwa wabona ukuthi isihlahla lesilungile emehlweni akhe wasibona singesilungileyo ukuthi singadliwa kanti kwakungayisikho so indlela esibona ngayo asingazethembini asilaleleni ukuthi umlimi uthini silandele yena abe kutsho akujongileyo ngempilo zethu njengoba sizabona kusifundo sethu uthi indaba emqoka indaba eqhathekile ayisekho ukuthi wena uzwani emzimbeni kumbe ubonene kodwa indaba eqhakathekileyo ngiyokukholwa ukulalela uNkulunkulu ukumthatha ngelizwi lakhe ngokwelizwi lakhe ukuthi utheni yena uJehova bebentasi balele kodwa usuhlo wayisho ngekhanda nje yes yakela ngihle ngephambili sayibona siyaphambili ivesi kulokubona okuthanda ukuchiyana njengoba ukukhuluma ngokubona lapha kulokubona okuthanda ukuchiyana esifunda ngakho esifundisa namhlanje ikakhulu uGenesis 6 verse 5 la sekudaleni ekudaleni uthiwa uJehova wabona kanjani basebenzisibala leShebheru lithi Tov elisho ukuthi kuhle angithi ngemva kodala lokho khona beka kunjani kuhle ekwandeni kobubi wabona futhi ngaliphi ilihlo basebenzisibala lithi Ra elisho okubi lamhla kwethu impilo kambe uNkulunkulu ubonani ubona okuhle kumbe ubona okubi I think singa challengeana ukuthi uNkulunkulu ubona kuphi ezimpilweni zethu uRa kumbe uThov hayi kathesi uNkulunkulu nxa ebhekile lamanyala lami engabonayo isoni nje ngubonayo hayi sihlobo esithandekayo lapha sokubonwa uRa akukuhle kubi njoba ichilo ukuthi kwakunjalo emhleni nje emhleni kaNoah kuza kuba njalo kuzinsuku zethu sihlobo esithandekayo isono sesandile sokukubi uyabona koNoah mfundisi Mlilo abazange bakufaka kwaba ngumthetho ukuthi bendiselane abantu abalobulilo obufanayo khathesi thina sikufake sakufaka kuma constitution kwangangokuthi isizukulwane lesi nxa singavuka ngempela singasho kubana hayi thina Jehova nxa lapho ungasoko wabajezisa laba thina singcwele so isizukulwane sethu sokungamanyala
uNkulunkulu akayikuthula uza kusukuma ajezise sona lesi sizukulwane. Kodwa uJehova esimkhonzayo nguJehova olothando njalo olomusa. Ekujeziseni kwethu sijezisa njalo elothando elomusa. Kodwa ukuphendula umbuzo isimo esikiso sibi kakhulu. Ngicela ukuthi ngeke ngifithizele kulokho okutsho ngumaforo nxa iphetha laphana. Uthi uNkulunkulu nxa esijezisa uveza uthando lomusa. Mina ngizwisisa indaba yeflood ngizwisisa ngokuthi uNkulunkulu kuthi isono koNoah sesande kakhulu ukuthi umuntu waye kuthwe ingqondo yakhe yayingacabangi lutho oluright. Engavele ethi uyacabanga ucabanga okubi kwakujuluka. So uNkulunkulu emuseni wakhe wasebona ukuthi angcono impilo leyi ayiqumi. So ngifuna ukuveza mfundisi ukuthi kulezinye izifundo ezilethwayo ukuthi sicabanga ukuthi uNkulunkulu waba lochuku kakhulu uNkulunkulu onjani odiliza umhlaba wonke. Kodwa isifundo sesivezela ukuthi igrace yabona ukuthi isono singeke siqhubeke sinjalo silokho siqonga. So ukuze uNkulunkulu azwele umusa umuntu amzwele umusa waletha ukuquma impilo ngozamcolo. Ungikhumbuza indaba kuthiwa kule nkomicho kaNkulunkulu kuthiwa yi-full cup principle. Ukugcwaliswa kwenkomicho ulaka lukaNkulunkulu ngalugcwalisa uNkulunkulu uphuphuma uNkulunkulu uyangenela. So kuthiwa isizukulwane lesike siveza isifundo lesi kwasekukubi kwasekugcwele njengoba sithi umhlanga lapho kuthiwa ababe kucabanga kwakuyibubi. Uyabona iscience sesilazo khona lapha esike sakuthinta amaviki adlule ukuthi sekuplanwa umuntu ayedala ibomba elingabhidlisa umhlaba wonke. Ezinsuku zikaNoah kwakunjalo. Abantu laba babekhaliphe kakhulu, befunde kakhulu. Kuthiwa babe invente izinto eziningi, bahlanganisa. Uyabona lokho esilakho okokwendiselana ukuthathana kwabantu lezinyamazana. Lokho ngakufunda kubhuku okuthiwa ngoPatriarchs and Prophets. Isahluko esithi the flood. Uzathola kuthiwa indlela ababesebephila ngayo kwasekonakile. Basebethatha izithembo sebesidla lo ababengakunikezwanga. Ngale ukazamcolo inyama babengayinikezwanga kodwa basebezinikezile. Kuthiwa basebeyidla bebulala bequma izinyamazana. Kwasekuletha ubunyamazana ezimpilweni zabo konakala. So umuntu vele uganye kakhulu angekelwa enjalo yikho kwagcwala inkomicho uNkulunkulu wasengenela. Siyabonga yikho uJehova iBhayibheli kanjani wazesola angithi kusifundo sethu namhlanje baze bafaka igama kodwa ngokutsho kaMesi Simhlanga sifumana umusa kaNkulunkulu lenduduzo ngebala likaNoah. Yes, ngeke ngathi kumaviki asandi kwedlula obunyonyo bathi chithisaka endlini lapha yana laseBhathi sadinga imithi zamona sekuchitha kwaba nzima. Unkosikazi wasesuka wavakasha wabona abadala uthe ephenduka nje weekend uyamangala engasaboni ibunyonyo ngemva kwezulisa ndukuna uyangibuza kanti ubunyonyo obebulapha ubutheni. Ngasamkhumbuza ukuthi yazi ngake ngafunda ngixoxela ngogogo actually ukuthi ngabona ubunyonyo amagenga esengane ayagcwala emva ukubana wabone sethe chithisaka masinyane nje either kuyabuya umqando omnengi kumbe kuye izulu la kanye emva ubona izulu selinile lakathi sawubukha ubone ngisho lobubodwa uyakhanti babulungiselela ubunyonyi sobuyecatshela yes sisifundane laba ungifundele ivesi ka13 ka14 kuGenesis ngo6 verse 18 ithi yikho uNkulunkulu wasesithi kuNoah ngizabachabalalisa bonke abantu ngoba umhlaba ugcwele ubudlwangudlwangu ngenxa yabo ngeqiniso ngizababhubhisa bona kanye lomhlaba. Siyabonga uverse 13 uthi uJehova ukuphela kwayo yonke inyama
sekunjani sekuphambi kwami ngoba umhlaba ugcwele ubudlwangudlwangu ngenxa yabo khangela ngizabachitha njana bekade ebala kathesi kanye kanjani nomhlaba sifundani kusukela kuverse 14 maqondana lamanyathelo wokulungiselela ayemele enziwe nguNoah nxa sezwe ukuthi umhlaba uzawuchithwa wathatha amanyathelo okulungisela manyathelo bani awenzayo angazi manje ungaqala khona uNoah okokuqala walungisisa inhliziyo yakhe right wathi semzwile uNkulunkulu walalela ngithathekiswe indatshana obusixoxela yena le yabona inyamazana uNkulunkulu ziyamlalela right singakayi la kuNkulunkulu isayo uyatsho ukubana idonki kubabhemi uyamazi umnini inkomo uyamazi injo layo sibili yawazi ungakhuza ungayitshela ukuthi hlala iyahlala kodwa umuntu uNkulunkulu kamazi so ungananzelela esikhathini eziningi ngambona enye documentary ye tsunami yes ngakubuya tsunami inyamazana inyoni ziyaphapha zibaleke inyamazana zibaleke kodwa umuntu uyagijima khona ngapho kule tsunami ethi kuyamangalisa athe sebuya amanzi so ezikhathini eziningi umuntu nguyoluhlupho enziwe ngumfanekiso kaJehova nguye ongalaleliyo kodwa sithola indoda ethile uNkulunkulu ngabala uverse 8 uthi uNoah wathola umusa kuNkulunkulu esenzelwe umusa sonke umusa siwutholile okuqhakathekile indlela uNoah aphendula aresponda ngayo emuseni waselalela uNkulunkulu walungisisa inhliziyo yakhe kuthiwa wasuka wayakwenza njani wayakwakha iverse ngo14 okungithathekisayo uNoah wakha mhlanga ebalekela izulu angazakali bona nanku ukukholo kumanje manje kwakungazake kune izulu kusetsheliwe iza kubuya wamlalela uJehova yikho ukukholwa okumangalisa okudingakalayo eziphezeni siyabonga maforo mina okunye ngofundayo lapha mfundisi ukuthi uNkulunkulu isisa sakhe sikhulu right injongo kaNkulunkulu kukho konke akwenzayo ukusindisa umuntu right ungabala uAmos 3 verse 7 uthi kenzi lutho engazange aqala veze anika isixwayiso wanika isixwayiso lapha kuverse efundiweyo wasesithi nansi indlela yokuphepha umlimi kaJumi bantu hayi Noah nansi indlela yokuphepha iminyaka engu120 uNkulunkulu wayekhangela ukuthi abantu balungiselele usuku oluzayo so iviki ephelileyo besifunda ngendaba ye choice ukukhetha ukuthi uNkulunkulu ubeka izinto lapha umuntu le power yokukhetha umuntu lamandla okwenza isinqumo so uNkulunkulu kuflood kuzamcolo wanika abantu ithuba lokuthi bakhethe uNoah wakhetha ukulalela athatha uThixo elizwi njengoba forest itsho abantu bakhetha ukungalaleli kuthiwa mfundisi babemdlule ekhanda ngoba anti kuthiwa yayisenzelwa ku emhlabathini ukuthi ababedlula ekhanda bamzwele ukuthi abakaze bebona umuntu omdala olengqondo ezingasebenziyo ngesizathu sane maforo ngoba umuntu ucabanga ukuthi uNkulunkulu ucabanga njengaye futhi sisebenza ngokuthi sibonani uyayibona kodwa ukukholwa ayisikho kubona ukukholwa ukuthatha uThixo elizwini akulandaba ukuthi izulu alikaze line akulandaba sijayele ukuthi umhlabathi uvuka unjani umanzi inkosi ikhulumile ukuthi kuza kuna izulu uNoah wasesenza njengoba wathatha ilizwi lakhe walalela wakukholwa wakuveza ngezenzo kakhulu mfundisi kunithathekisile khonokho ukuthi uNoah kuthiwa for ispikili sinye ngasinye esikhanda isando sihlala sasihambelana lalokho akubambileyo kuNkulunkulu so ngile challenge mina njengoba kuthe njengoba kuya kuba njalo ezinsukwini zokuza kwenkosi ngizibuzile ukuthi mina njengomKristu ukuhamba kwami isiKristu sami siyaveza yini ukuthi iqiniso endikhulumayo ukuthi uJesu sondele
kuyavela empilweni yami yini ngase ngibona ukuthi hayi uNoah ulungile nxa kuthiwa uliqhawe lokukholwa ngoba ukuthatha uThixo elizwini umfundisa izinto uzibona ngamehlo zingana azihambelani hayi ukuthatha ukukholwa so siyakudinga ukukholwa lokuthi impilo zethu zihambelane lalokho esikuchumayelayo ulaywa ukuthi genze umkhumbi Masibanda umkhumbi wona lo nxa uqathanisa sifundane ngomkhumbi esifumana kuGenesis 6 verse 14 nesifumana kuExodus 2 verse 3 uMoses laphana yabona indawo nesifumana kuExodus 25 verse 10 lo 12 akusibalele uExodus ngo2 iverse ngelika 3 ubona sibona uma sikhuluma ngani Exodus ngo2 verse nga 3 verse 3 kodwa wathi lapho sekusehlula ukuthi amfihle wazuza isitsha semizi wasibhada ngodaka lengcino wafaka umntwana ngaphakathi kwaso wayasibeka okhunjini lomfula uNayili phakathi kwemihlanga akusibalele futhi Exodus 25 verse nga 10 weqiwe ku 22 Exodus 25 verse nga 10 weqiwe ku verse 22 futhi verse 10 kavenze ibhokisi ngezigodo zezihlahla somakhakhiya ubude balo bube zingalo ezimbili ezilengcenye ububanzi bube ingalo elengcenye njalo ubudepha kwalo kube ingalo elengcenye right ngithe mina ku verse 14 ku Genesis 6 uyala uthi kenze ini umkhumbi wona lama verse esesiwabalile akaExodus amabili lelika Genesis kulesifundo bani ngendaba losindiswa na ngitholayo lapho mfundisi ukuthi uNkulunkulu nxa esebona ukuthi sokulesono kumbe sokulobubo bukhona uyaletha indawo yesiphephelo uyayiletha indawo yesiphephelo asikhangeleni ukuthi isikhathi lesi kwasokulobubo obukhulu kakhulu angithi kodwa uthi loba ngizafuna ukubhidliza umhlaba kangiqese ngenze njani ngifake indawo yesiphephelo ukuthi umama ngeke wakhuluma lapha nokuthi oloza khetha ukuthi abuye kumlimo uza njani uzabuye kuye lapha futhi kuMose lapha sike sabala khona kuExodus chapter 2 kuthiwa ngokubulawa abantwana angithi kodwa umama kaMose wenzani uyamenzela njalo futhi ngithe ngebala lapha ngiyubona ukuthi lo iplank elalungisa umkhumbi yilo futhi njani elalungisa lapha ikwini ibasket kaMose kanti ngelapha mfundisi umlimi uyalungisa indawo yesiphephelo ngaze kube nzima kube kubi njani ikhona indawo yokuphephela hayi madawu indaba yeplanka indaba yeplanka yasetshenziswayo kuthiwa kwakuliplanka kwakuyisihlahla esingangeni manzi esingeke sibole so uNkulunkulu esivezela ukuthi irefuge is sure ngizwisisa ukuthi isiphephelo siqotho siqinisekile sikhona asingeke uMoses ubengeke etheflothe emanzini uqesa ukuhlephuka no even bekungeke kuvuma ukuthi umkhumbi amanzi kuthi amanzi ahlala phezulu komhlabathi insuku ezingaki 150 so isikhathi eside ukuthi nxa kwakuyisigodonyana uzozo kwakuyamunya amanzi kuOnoa labo ba so kucho lapha nqa zikhukhuma izulu ngani 1 week sesikhukhumele kodwa uNkulunkulu ngitsho la kuthi lemhlobo wesigoda asebenzisa ku refuge kumbe esiphephelweni ngesokusiqinisa ukuthi hayi akula asingeke silukhuthu gadi ngakho phela nxa sithi valelanini kimi kumele sivaleke silethemba sikwazi sho ukuthi lapho siyakhona ngithi silokuphepha akulangozi ngisho yazi ukuthi kufika kimi maforo eni sebekhuluma ngesigodo angubala ngeBhayibhelini anyway kodwa kufike kimi bekhuluma ngesigodo sesiphephelo ngakhumbula isigodo seCalvary ukuthi isigodo senjani sesiphephelo ukuthi konke sinjani ngathi phela kuso hayi siyabonga kakhulu yes indaba zimnandi lezi kakhulu ukuthi ngafuna lapha nokhuluma hayi sisonke indaba yokulungiselela right uNoah uyamlalela uNkulunkulu ebese siyalungisa
Ungayibala ku Patriarchs and Prophets ibhuku elifanayo kukhulunywa ngeflood okwakusenzakala. Kuthiwa kulabanye abamncedisayo. Right. uNoah ukwakha. Baletha le material. Yeah. Baletha izipikili zabo. Lamathuba basebenza kodwa abananga. Kade sigijima sibaningi kanje ungalahlekelwa lizulu ususebenze kanje waphatheka. Number 2 kuthiwa kulabanye abafayo UZAMCOLO ababelala ithemba abanjengabo Methusela. Vele uMethusela kuthiwa wafa 7 days before UZAMCOLO. Alright. Umlimo nguyindoda yaphila isikhathi eside emhlabeni. Umlimo ezothi hayi ngesikhathi indoda le impilo ayiphilileyo kwaba yindlela yomusa kaNkulunkulu ukuthi ndinikeze isikhathi sonke lesi ngilibekezelele. So uza kufumana ukuthi umlimo ulothando uyabekezelela. Lamathuba amandla sinikeza ukuthi simsebenzele. Asimsebenzeleni siyeshaya intambo. Simpimethembe. Kele indaba yomkolo. Okwakufunakala akuzange ukuthi ethiyalo kwakuthiwa ngena. Ngenxa uNoah wasindiswa labantu abakhe kuphela. Kufanelane ngokwahlela komhlaba wonke. Yazi indaba kaNoah yokusindiswa imuli yakhe kuphela. Ukuthi umlimi nxa esesindisa akunani lamanani. Kwesikhathi sakhe uthi sibanengini, sibalutshwana. Hayi. Fika kuleso silingani kumbe okudingwa uNkulunkulu nxa balutshwana kuyimuli eyodwa kuphela ethembekile umlimi uyasindisa. Okunye okungithathekisileyo intshumayelo kaNoah. Yazi kwesinye isikhathi ngehluleke ukuphendula abantu bonke laba abaningi kodwa kanye nelisa ukuphendula imuli yami. Example yami ngiphi abangikhaya bangazi phela unkosikazi uyakwazi kahle labantwana bayakwazi. La umalukazana bachayela ihlombe umama lo baba uNoah la bama bamela iqiniso basinda lemuli yabo. Umoya wona lo wawubonoa kasufundeni isihlobo esithandekayo esikhathini esikiso sibe ngamakholwa komlilo kake nisikholwe thina mama lo baba labantwana sisindiswe kuzasenzela kahle kungaba right ngikhaya ebandleni kulungile. Indaba kaZAMCOLO le nxa sihlola kakuhle siqathanisa lendalo kulezinto ezithanda ubana zihambelane ikakhulu uGenesis 7 verse 2 lo usiyafika ku4 verse ka10 loGenesis 2 verse ka1 lo ka3. UZAMCOLO ngokwakhe usilethela isifundo bani ngizacela ubana uMrs Mhlanga asincede kulokho. UGenesis 7 uchaza njani uZAMCOLO njalo usikhumbuzani ngendalo na sisifundani ngezehlakalo lezi ezikhanya zingani zokuhambelana thize ukwatsho something ngoZAMCOLO ukuthi okay yes engikuzwisisayo mfundisi ukuthi ungafunda kuhle indaba yokudala uyiqathanisa lekaZAMCOLO kulamabala aphindwayo laphana abe akhanye hambelana. Ibale linye silitholayo ukuthi kuGenesis 2 uNkulunkulu ngosuku lwesikhombisa uNkulunkulu waphumula. Ngapha kuthiwe inyamazana ezinye zithathwe ngasikhombisa. Uyalibona bayaleni. Abe sesithi ezinye inyamazana ngale kuGenesis uthe badala wadala wani owesilisa lowesifazana. Ngapha kule so siyakubona lokuthi inyamazana ngohlobo lwazo. So indaba ye creation indaba yokudala le ndaba kaZAMCOLO ilokho engikufundileyo kungathi uNkulunkulu if indaba kaZAMCOLO ngani ikubisele emuva lokho kudaliwe. Siyabonga. Ngoba ngihlenga nazelela uday 2 uday 2 kuthiwa uNkulunkulu wathi amanzi andi kuthiwa kwagcwele amanzi amanzi kehlukane aphansi la phezulu kodwa kuZAMCOLO kuthiwa kwakudubuka phansi la phezulu kuhlangana. So bekungani indaba yokudiliza indaba yokureverse kumbe yokubisela icreation. Yebo lemthombo yakhe sivele ungabala kahle ufunde
even abe-geography bazakutshela ukuthi phansi la anti nxa siyadrilla imigodi phansi kulamanzi kulemithombo yamanzi phansi la kulemfula wehle futhi kulemlilo phansi la uyazi nxa ungakubona uthiwa sokubhidliza umhlaba ngomlilo omunye futhi uzasuka phansi omunye usuka phezulu amanzi kuthiwa asuka phansi uyazi umlimi nxa esefuna ukudila yena wasidalayo uyakudabula ajezise umuntu okunye okundithathekisileyo khona phana kuzamcolo kuthiwa uNkulunkulu wazibekela eceleni intanga wathatha ukubana izifuyo ezithile esingakuthi yi-remnant akugcinayo insali ukuthi aqalise kutsha wafaka inkomo ngasikhombisa wafaka izimvu wafaka konke inyoni wakubeka eceleni ukuthi hayi nxa sengiqedelane loluntu sengijezise kuzamele kuqhubekise impilo lendalo ungabala kuhle kuthiwa okunye okuzinyamazana okwakuzasibhidlisa ngokubona ubufitshane sesiyibobona njengomadam uNkulunkulu wabona ukuthi hayi laba bantu ngezake bamelana lalokho sike sakuthinta amaviki adlulileyo umlimo wasezisusa lezo nyamazana ezazizasibhidlisa thina wasigcinela ngibona uthando lukaNkulunkulu obakwazi ukuthi kuzadingakala ukudla umuntu lo nxa ephuma le wasibekela eceleni esasiza kudla so uNkulunkulu sike sathinta la ku sanctuary la ukuthi uNkulunkulu uyele endawo yokuphephela afake lokudla ukuthi kuzaqhubeka ngalindlela loba engijezisa uyakwazi ukuthi nizakulungisela ikusasa siyabonga kakhulu njengasezinsukwini zikaNoah anti igama litsho njani yes ungafunda eSotho 32 verse 39 akusibhalele kodwa engufinayo ukuthi sinanze ukuthi ukuchitha okudala ukuze kuze okutsha usiphathemba bani mfundisi ngicela esavula ngicela ukuthi into into bese ngibuya kulo mbuzo uma for uthinta indaba yokuthi kwakulula ukuthi kwakungathi ukuthi yenzane uNowe seyenza umkolo ngena and ungayifunda ichapter ke asinika yona ku Patriarchs and Prophets ekhuluma ngeflood kuthiwa umuntu ilapha ngimangale ukujula kwesono ukuthi isono siyakuwomisa somisa inhliziyo yomuntu azadlulwe inyamazana engenziwanga ngomfanekiso kaNkulunkulu kuthiwa babona inyamazana zisehla zivela egangeni entabeni zingene ungayifunda ku Patriarchs and Prophets kuthiwa ingilosi yizwe umlimi wanika ingilosi ukuthi ziziqhu kuthiwa even ingilosi eyayehla mfundisi yazovala umnyango kuthiwa they saw the brightness babona inkazimulo kaNkulunkulu umuntu kazangamela inhliziyo ayizangithinteke inhliziyo yayithi so ngiya ekuthini ensukwini ezifana laleziyana esiyizwe esiphila kizo inhliziyo zethu zoma okunganani la nxa uNkulunkulu eveza ukuthi hayi uNkulunkulu yimi emfanele ukukhonzwa nasi indlela hambani ngayo endesiyala mfundisi umhlaba uyala endisiphetho isona leso ukuthi inkomithi ingagcwala ulaka lukaNkulunkulu luzathelwa emhlabeni ngokulapho kuvela khona isona esingena kuthethelela okuphikisana lomoya kaNkulunkulu antuthi yena umoya umuza kusuka ukuhlala ebantwini yes akusibhali iverse lena 32 verse 39 verse 39 29 uJehova wabajezisa abantu ngesifo ngenxa yalokhu abakwenza ngethwele elalenziwe nguAaron okay enguletha lapha umbe sikuletha lapha singena kusigaba esilandelayo ukuthi uNkulunkulu uchitha abantu besikhathi sikaNoah okwenza ukuthi enze njani adale unjwana amafolo sekawathi uthi aqale impilo kakutsha njengasezinsukwini zikaNoah nizawela leyo ndaba uJehova uzakuchitha umhlaba wonke lo aphinda adale yini impilo entsha eluntwini umbuzo esengilawo ukuthi kuyini okumele kubhidlizwe ukuze thina ngokwethu sidalwe kakutsha na ngamazwi kaRoma 6 verse 1 kusiya ku6 singayikhulumela nje singayibalanga singakangeni emhlabeni omutsha ozadalwa nguNkulunkulu ngemva kokubhidlizwa kwalo mdala kuzafanele kithi
kufa isono isono kungcwatshwe umuntu omdala kumele afe. Yikho umpostoli Paul uthi alikwazi yini ukuthi thina esibhabhathiziweyo sibhabhathizelwe ekufeni kanye loKristu. Umuntu imvelo yethu yesono yokuhlamuka kuNkulunkulu ifanele ukufa. Sibe sesivuka sesinjani sesiyizidalwa ezitsha kuNkulunkulu. Daniel lapha David uzethi dala kimi inhliziyo enjani entsha. Ngakho ukuze kube lalokho obutsha kumele kufe okunjani okudala. Ngisekela lapha ukuthi lathi asivumeni ukuthi isono sife impela kithi kwenzela ukuthi umlimi abe sedala inhliziyo entsha. Akumbayile uGenesis 8 verse 1. 8 verse 1. Kodwa uNkulunkulu wamkhumbula uNoah lazo zonke izinyamazana zeganga lezifuyo ezazilaye emkhunjini, wasethumela umoya emhlabeni, amanzi asededa. Kanti uNkulunkulu uyakhohlwa yini? Indaba kule gama ethi uNkulunkulu wamkhumbula. Indaba ethathekisayo. Kaningi uyazi ngiyafonela omnye umkhulu wami ethi sengimfona ukuthi wazi wangikhumbula la. Kuyisikuthi ngeke ngimkhohle. Kodwa ukubana sengifike kusigaba kumbe sengigcwalisa akade kufisa la ukuthi akakhulume la. uNkulunkulu nxa kuthiwa uyakhumbula kukhulunywa ngendaba yakhe yokugcwalisa izethembiso zakhe. Sihlobo esithandekayo sitshiyene sinje uNkulunkulu usikhumbule ngezigaba ezitshiyeneyo. Usikhumbule wasinikeza abantwana. Usikhumbule wasinikeza imisebenzi. Usikhumbule waselapha ngesikhathi sakhe. Singafika isikhathi uyakhumbula. Uyazi onye kuntathelisa kuthiwa owenza amanzi ehla nguJehova. Kuthiwa wasethumela umoya. Ubana amanzi enze njani? Ehle. Uyazi umlimi ingoma ithi yona ehlele esihlalweni sakhe ubusa yonke imimoya. Kakhulu. Singakwazi khona lokho uNkulunkulu nguyolawula izenzakalo zakona lo mhlaba. Konke lokho asikuba lohlupho. Angasitshela ulutho lokwenza siza kubuza ukuthi sikwenze kanganani sicine kukuthi. Hathi ukuthi kungani simele sikwenze. Njengoba uNoah wathi kuthiwa kakhe umkhumbi, kuthiwa wawenza njengoba measure kazanga question. So iyo indlela okumele simlalele ngayo uNkulunkulu. Loba indlela ngithanda ingoma ethi lobe ngiholele ehlane nxa uJesu ekhona kunjani kulungile. Izithembiso uyazigcwalisa ngoba uthe ngiza kuba lani futhi konke likudinga ngizaligcwalisa. Uyabona indaba yokukholwa siyasilela. uJesu kuthiwa indodana yomuntu nxa isiza iza kufumana ukukholwa na. Into ehluphayo ukukholwa. Kumbula phakathi kweviki la umfana wami ekukholweni uNkulunkulu esithi ngaphandle sibe lokholo njengomntwana omncane simthembe uNkulunkulu kumbe uthemba uyise. Umfana uthi amagetsi ayahamba. Unganani umfana wakho? Kule 5 years. Okredwa kuthi amagetsi ayahamba thina sesikujwayela amagetsi ahamba izulu selidumile. Umfana mbona kwamcaphula ngoba sekambile kulalokho ayikubukele. Wasesithi asikhulekeni. Khuleka umthandazo omfitshane axolisa ukuthi besiba ngumsindo Nkosi siyathi cela uthethele sicela amagetsi aphuye la. Ufuna amalight. Uyazi just after 2 minutes amagetsi abuya. Ngaqala ngizakuthatha nje coincidence ukuthi azibuyele. Ngaqasa ukucabanga ngathi ukholo lo mfana okumenze kwaze wacabanga ukuthi akhulekele amagetsi. Nyanga njengoNoah asikhuleke asithembeni kukho konke sibe loba simetheni yikho kuba ngamakholo akulahlupho oluncane kakhulu lungabikwa kuJehova. Izayiqinisa indaba ethona uJehova kasikhohlwa bathi siyangena phakathi kwenhloso sifana nje unjani osikhohliwe. Amazwi la esifunda ngawo lokukholwa esikhuluma ngakho lapha kumele kusikhumbuze ubunana uJehova kasikhohlwa la kancane olathi sonke isikhathi. Kumele sikhumbule lathi ukuthi kanti kungapi lapho engithi sibilapha wangikhumbula uNkulunkulu. Yes, akungifundele uGenesis ngu6 verse 17 to 18. 6 verse 17. Wenzele uphahla uphethe umkhumbi sekusilela ingxenye elunga lengalo ukufika phezulu. Faka umnyango eceleni komkhumbi njalo wenze isigcawu saphansi lesaphakathi kanye lesaphezulu. 17. Ngizathumela uzamcolo wamanzi emhlabeni ukubhubhisa konke
okuphilayo ngaphansi kwezulu, zonke izidalwa eziphefumulayo, yonke into esemhlabeni izabhubha. Okay, lapha sihlangana noJehova esenza isivumelano angithi uthi ngizawuthumela ini uzamcolo uzabhubhisa zonke izinto kulesi sivumelano esihlangana naso lapha. KuGenesis 8:20 wenzani uNoah ephuma emkolweni njalo kungenxani wenza njalo? Kuphunywa emkolweni uNoah uyakha ialtar abe senikela kuJehova. Umnikelo kuthiwa wasebenzisa inyamazana ezihlambulukileyo. uNoah uletha ukubonga kwakhe uxhumana lezulu. Atsho ukubana uNkulunkulu khonzwa kufanele. Ngiyabonga ukugcinwa lokumphephisa phakathi kukaZamcolo. Uthando lomusa wakho. Angazi kumboma foro amagetsi esephendukile bayichisile impepha yokubonga uNkulunkulu ngalokho abezele khona ngemva kokuthandaza. Kulolunye ulutheni lufundayo lapha ngifundisa ukuthi uNkulunkulu umusa wakhe akulalutho olunye singalwenza nxa kuyikuthi sibili siubona umusa kaNkulunkulu mbe siyawubona ezimpilweni zethu akulalutho esingalwenza ngaphandle kokukhothama phambi kobuso bukaNkulunkulu simbonge simbabaze. Ngilongyede nsithi ngizakuthinta okungithatha ekusile ukuthi ukuthi uNoah ukuphuma kukaNoah emkhumjini kwakuyikulaya kukaNkulunkulu. Ufithizela indaba ethi khulunywa ngomaforo ukuthi engena kwathiwa Noah khathesi sungangena. Uthe sengenile kuthiwa even esevulile iwindi phezulu. Hayi wayengela thuba lokuthi angenza naphume. Kodwa wamelela isikhathi sezulu ingilosi yazovula umnyango yathi Noah sungaphuma. So khona lokho kuyasifundisa ukuthi nxa siqalise lo nkulunkulu ngasiphetheni ngoNkulunkulu. Impilo yethu kayilawule uNkulunkulu izikhathi zonke. Singa uNoah nxa uNkulunkulu esetheka aphume abe sephuma khothame phambi kobuso bukaNkulunkulu. Njengalokho ku17 no18 wahlwenza isivumelwano la ukuthi hayi mina ngizawubhiza umhlaba kodwa wena uzawuphepha usuphakathi la. Ekugcineni uphuma futhi ngezilazo kabani zikaNkulunkulu besebonile ukuthi komile kaphuma hayi. Okungithathekisayo lapha nti ukuthi kanti thina manje siyenzani? Thina senzani siyalinda yini njengoba umama ekhulumile laphana sathola ukuthi King Saul like emavikini aphelele ke lakhuluma ama statistics e divorce. Angithi uzathola nxa sifuna ukuchata sibili amfundisi mina ngiyahlala phansi sibili ngize ngifast iviki lonke ngifastela ukuthi njani ngichate. Ngithi sengichadile sengingenile khona lapho kodwa senzani ngingene lo uNkulunkulu kodwa sengiziphumisa sengingedwa sengidivorce. Siyenzani njengabantu? Likuyabuza futhi lazothi mfundisi uNkulunkulu engabeka khona izithembiso zakhe uyaziphumelelisa. Abantu abaningi besikhala ngokuthi umsebenzi abantu umuntu nxa sewutholile umsebenzi uyabuyela na futhi ayebonga ngoNkulunkulu. Altar simkhumbuleni uNkulunkulu ukuthi nxa isesenzele izithembiso sezifezakele simele sibuyele siyebona. Kanti uNozamcolo waba lesihlalo bani ekudleni okwakuvele kuphiwe uluntu ngasekuqaleni uNkulunkulu wabapha okwenqabela kuziphi izinto kwaba lomonakalo kanjani ekudleni anisephumile emkolweni ngatheso but ukudla uNkulunkulu edala umuntu Genesis 1:29 unika umuntu i-diet amtshela ukuthi uza kudlana. Ungaya kuGenesis 9 wamnikeza izithelo kubeke masinya kucace lokho. Ku chapter 9 iverse ngo3 usiya ngo6 uNkulunkulu uyabuya uthi zwani ngenxa yokubana akusela vegetation la senza kunikeza inyama ehlambulukileyo izinyamazana ungazithola ku Leviticus 11 ezihlambulukileyo ezilungele ukuthi umuntu azidle. Kodwa inyamazana lezi uzakudla ungadli igazi. KwaJuda ngale inyama nxa uyidla yakhona awumele uyichuke isali ngasela gazi bese begcwalisa ama spices ukuthi kube ngani kuba le taste. Why ebese sithi gazi yilo elilani elilempilo.
ungadla inyama elegazi uquma impilo yakho. Lokhu isayensi yakuvuma umhlaba wonke jikelele. Ubana abantu abangadli inyama baphila isikhathi eside 10 years more ukwedlula la. So ungananzela kuzamcolo uNkulunkulu ngokubanikeza inyama futhi wayequma impilo yakhe. Before uzamcolo ngale kwazamcolo babephila ama 800 900 years. Lapho uNkulunkulu sokuthi yizoni lokho ziqhubeka zinjalo wasequma impilo. Usuka kuzamcolo ubona impilo iqhumeka sokubo 200 kwehle. Kusiya uDavid uthi esekhuluma uthi umuntu impilo yakhe 70 years 80 nxa ilenhlanhla yena uDavid wafele 70 years kuthiwa esekhule kakhulu 70 kuphela siyanga asiqapheleni ekudleni asidleni okuhlambulukileyo lokho esikunikeziwe kodwa nxa sifuna ukuphila kuhle asilandeleleni okuGenesis 1:29 sidle okuhlambulukile uNkulunkulu asinikeze khona so kulokwenza le health yethu lemzimba yethu ababhalayo mfundisi bathi esikudlayo kulokwenza ukuthi ingqondo yethu izabanjani so yikho kakhulu indaba yokwezempila kahle ifithizelwa kakhulu ukwenzela ukuthi lokho esikudlileyo kuthiwa kungayibulala ingqondo kumbe kuyicije yes kwenza ukuthi mfundisi ingqondo yami nxa ngidle kuhle ngendlela kaNkulunkulu kwenza ingqondo yami ivuleke yamukele icebo lokusindiswa indaba zezulu ngiyazamukela ngiza ngendlela uNkulunkulu afunayo kodwa nxa ingqondo ivalekile ngizabe nilamazaba awukuthi anti ngiyabuya lakhona lokho engilakho kuyafanana so uNkulunkulu kasiphathiseni siphileni ngokuhlambuluka sidleni ngokuhlambuluka ukuze ingqondo zethu zimamukele uNkulunkulu siyabona awungifundele uGenesis 8:21 21 verse 21 yes uJehova wahotsha uqhathi olumnandi wathi enhlizweni yakhe kangisayi kuphinda ngiwuthuke njalo umhlabathi ngenxa yomuntu lokuba izinkanuko zenhliziyo zakhe zimbi kusukela ebuntwaneni bakhe yana phambili njalo kangisozela nini ngiphinde ngibhubhise zonke izidalwa eziphilayo njengalokhu engikwenzileyo nxa umhlaba ulokhu usekhona isikhathi sokuhlanyela lesokuvuna umqando lokuchisa ihlobo lobusika imini lobusuku kawusoze kwagcina siyabona nxa sisiya phambili lapho sihlana khona uJehova esenza isivumelwano sesibili la lesokuqala engakawubhubhisa umhlaba besiyangena emkolweni kathi sisiyafaka ke umcimbi wamakhosikazi sifundani ngokuzimisela kaNkulunkulu ngokuvikela impilo lezibusiso zikaNkulunkulu uzigcwalisa njani phakathi kwalokhu kuzimisela ayikho khona na khangela ukuthi uNkulunkulu ivesi efundwe ithe laloba umuntu esesonweni uNkulunkulu umusa wakhe mude mfundisi awupheli uyabe uzimisela ukuyilondoloza impilo kunjalo umuntu esala intando yakhe abe sesithi kangikubhidliza umhlaba wonke and abe senikunoa isibonakaliso esomchilo wamakhosikazi kuthiwa wayekwazi ungayifunda iflood le kade silokho esikhuluma ngayo njani umkhosikazi i-ark kuyini mfundisi kuthiwa uyi-ark ungani lidandile nxa siwubona even emkhathini sesiwubonile mina ngizibuzile ngathi indaba ungabanga ngumzilo oqondileyo kumbe indaba ungabanga ngamatopo amatopotopo kodwa mina kungilethele ukuthi ungani nguNkulunkulu uthando lwakhe lugombolozela umhlaba wonke kube sokundithatha kungise ezulwini uJohane nxa ebona isihlalo sikaNkulunkulu uthi wabona sigombolozelwe ngani ngomchilo wamakhosikazi kusithi ukuthi uthando lukaNkulunkulu alupheli umuntu uNkulunkulu ujonga ukuthi kanjani amthande iphakade uyazi ukuthi utsho kahle wathi basizongichithe umhlaba wonke ngamanzi singathini ngokwenzala kathi eseKZN singathini ngalokho kwenzakala lapha eZimbabwe eChimanimani abantu bephela ngamanzi singawutola kanjani kambe sokuphambene yini lokutsho kaJehova lokho na hathi uNkulunkulu ilizwi lakhe lithembekile right akuthembisayo ikhona lokho uthi angikubhidliza umhlaba wonke all right so ungananzelela
Uwonke lo kawuchutha sobhidlizi kodwa izulu lele linayo lisendaweni ezithile ngokwesikhatshana esithile njalo akubhidlizwa yonke into la khona lapho kwenzakala khona kuyasala kulokho kulempilo kusukela khona lapha ungabala imbali yomhlaba 4000 years zonke akuzake umlimi kazakabhidliza umhlaba lo ngezulu so uthembekile uluthando kuyasala kule ndawo lapho kuphephela khona abantu bathole impilo so ukubhidliza umhlaba wonke akayi kukwenza okulandelayo akuthembisileyo okuliqiniso futhi lobu ungazakukubona uzakubona uzawubhidliza ngomlilo ngeke ukumlandela umlilo uyeza sithobe ukukhulumile kodwa indlela yokuphephela ikhona lelana sigoduka wakhuluma ngaso asiyenikiso eCalvary yikho kule kuphephela khona Ngabe khuluma njalo futhi khona lapho ngelihlo lami elincane ngikhanyela ukuthi kanti wona umchilo wamakhosikazi wenziwa kanjani nxa sikubala nje emafonini le kuma Google company ezincwadini sithola ukuthi ukuze kube lo mchilo wamakhosikazi angithi kumele kube lani kube lamanzi nyana lani le light ilight nxa lingachaya emanzini kuphuma ini umchilo wamakhosikazi lapha na umlimi ebesebonisa ukuthi njani loba kungaze kube lokulizulu nyana khona kukhona I'm still there khona ngikhane nguthembisileyo ngikukhanya ukuzibuya kuzonjani kuzokhipha lawo manzi angisoke ngibhidlize umhlaba wonke uyazi ukuthi kulabantu abathi bona phela UZAMCOLO waba sendaweni eyodwa nje kuphela singakutoleka kanjani lokho ukuthi awuzange sendaweni eyodwa wena ubufakazi beze science ungabhoda khona apha eZimbabwe uye khona apha eWange ikholi yona iyakuvezela ukuthi akubanga njalo ungakhanyela eFolosi khona pha akubanga njalo kodwa njalo izulu eliningi elake lakhona ayisikho kodwa khona la uyaAmerica uzathola obunye ubufakazi umhlaba wonke ulobufakazi bezinto ezinjalo bengifuna ukuthinta lokuthi umchilo wamakhosikazi wasuphiwa njengesibonakaliso njalo uphiwe emhlabeni wonke mfundisi kuthiwa uNkulunkulu wayekwazi ukuthi kungavele kuthi tho izulu umuntu uyakwesaba ethi lokhuyano kanwaso kufikile uNkulunkulu wahle wathi hayi mana mbanike mbambuvalo mana mbambuvalo ngokuthi akusoze indlela lezi esizibona abantu bechithelwa impilo ngalo indlela ezifanele ukuthi ngazi yasibuyisa kuNkulunkulu kodwa umchilo wamakhosikazi sitshengisa ukuthi ilizwi likaNkulunkulu limi phakade kasoza uchitha umhlaba ngamanzi umhlaba esikiwo uyachithwa ngomlilo nami ngakufumana lapha ukuthi kulokho ngamaqolo okuthola phakathi kolwandle ongamelanga ukuthole phakathi naphakathi komhlaba inland ngabe uboleka lesilungu kodwa abayembayo bahlangana engcebehlana lento ethola olwandle okuveza ukuthi phezu kwentaba oveza ukuthi umhlaba wakwagcwala amanzi yonke indawo yathi ngiselo wagolela phana ngabona amanye amatshe nxa ukhathana songathi isigodo kodwa uthi hawu leli songulilitshe leli kuyafakaza ukuthi kwaba lamanzi yonke indawo babathandekayo sithabana sibonge kakhulu ngalesi sifundo kodwa nanku emfisa bona sekubambe uma siyaphutsha asikhumbule ukubana iBhayibheli ithana njengasabani zikaNoah angithi njengesuku zikaNoah kwangasekho kwesaba ensuku zikaNoah sebechilo abazalwane ezinhlizweni zabantu ukubonakala kwasekukukhulu sekuphakeme abantu basebeqhumana kwembuzi njalo namhlanje sibona abantu bechisana ngamathaya beqhumana yini imphefumulo imithado yayidilika umuntu imithado umuntu ayesengasathathe ngocebo kaNkulunkulu bezisuthisa inkanuko zabo ibribery yayisinkulu esiqongweni kwabantu abaphakemeyo labantu abanjani abaphansi ababusa lawa ngabusiyo konke okukhona njalo kosekubona kusenzakala ngesikhathi kaNoah lakathi sokunjani kuzakwenzakala kithi isixwayiso esikhona sokuthi asilungiseleni sonkeni njengoNoah walungisela isikhathi sokuphela tanawana ngicele uMrs Simhlanga akasinikele enkosini asicelele ubana uNkulunkulu kasiphathise impilo yakhe asikhuleke nini baba wethu othandekayo okhona ekhaya ezulwini siyabonga ilizwi layo nale iviki sengathi lingazuza indawo ezinhlizweni zethu indaba yeflood iyaveza ukuthi ilizwi lakho liqinisile
futhi okuphamu kwethu okuthe ukulindelela umhlaba akusoze kuphuthe. Sicela ukuthi usinika amandla okukhetha okuhle, sinika amandla okubalekela kusiphephelo esinguJesu, ngoba ufake phamu kwethu ukufa lokuphila kukithi ukuthi sikhethe. Sinika amandla okukhetha ngokulungileyo, sibalekele ukufa masinyane nxa uzakuza sibe sesibakhona empilweni entsha. NgoJesu inkosi, amen. Amen.